Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Hai Gayung, sekarang kita main di Los Angeles bersama Bang Eka tentunya yang punya empang 2 ikan yang 1. Hai. Upil pocong. Karena sekarang kita lihat kita chicken apa sabana, kita lihat ya. Di Mosoto. Ember dadu. Aduh, kita lagi main PUBG sambil ceng-cengan nih guys, sama Bang Iam. Asik, odol mampir. Pocong Bengkulu. Masuk. Di sini nih, di hatimu. Hai. Genteng kodok. Udah jangan kayak begitu, pacul tukang. Sampai kenek. Buset. Karpet PUBG. Itu karpet ya lihat. Ya. Karpet sebelah tuh. Tuh hambal kalau karpet. Oh, pergi tangan sip. Astagfirullah. Asik dapat akam. Oke. Lanjut. Duit monopoli. Plastik teri. Dedai. Keranjang kue. Celana Eka. Ada orang kaset pita. Angkat dadu. Ini monopoli. Jangan jauh-jauh Kakanda. Asik. Kayak itu di rumah Teletubbies nih. Sini dong, Playstation. Mana dia nih? Cakwe dingin. Sambal kacang tadi. Lanjut. Lanjut. Sepatu masinis. Kerupuk bulan puasa. Ini bunga kuning. Kertas bapak. Daun pisang Mbak Pecel. Cabai gorengan. Cabai gorengan. Macan bisu. Nggak bisa ngomong deh. Kekeran impor. Kali 4. Jempol tuyul. Doa panda mustajabah. Allahumma. Capung kagak setuju. Apa ya? Kagak setuju aja. Sama Balang. Kata Balang begini, kata Capung begini, Capung gitu nggak setuju. Aduh, bujuk buneng lah bulakan segini-gini gak ada yang ngangon kambing. Kaki tenguk. Kartu keluarga rongo. Lalar. Loling dur bujod. Plastik roti. Ikan mas kagak paham. Taperan beras. Gilingan galdum. Ini tempat galdum gue. Dompet tukang cat kiloan. Pada kena cat dompet. Si Ekal bajunya putih-putih kayak nasi lemong. Sih, sampai botol mawar. Tutup laserin. Laserin obat batu. Iketan jamu. Pocong ajaib. Itu gue sini juga di jalan beri happy banget. Ini polisi. Bukan polisi, itu jiban. Kunang-kunang dongo. Tutup keris. Astagfirullah, tutup karet. Doraemon minta restu. Shit. Bandu banci. Selampe bencong. Bau ubi kan. Mau. Itu masuk ke zona. Ketawa. Kebun kali dia mau. Hai Gayung, kita ketawa mulu nih Gayung, bukan main. Main PUBG sambil ceng-cengan seru juga ternyata sama Bang Ilham sama Bang Eka. Dia kan ganteng-ganteng. Mukanya ganteng-ganteng pisan kayak rumput gajah. Panjang amat. Dari plastik dong. Botol laserin. Itu batuk dia tadi.
Batuk Pak Haji. Batu Pak Haji. Koko Bima. Jaring poli. Tiang gawang futsal. Warna putih. Lihat ketawa mulu lagi, capek guys kita guys. Hai Gayung. Kemana ini kita jalan-jalan? Lu di belakang gua dong. Lu kemana lu? Bisa cepet larinya ke mana dulu. Iya dong, kan udah minum perutang. Gagang tanduk. KTP Lingsang. Lingsang bin Musang bin. Lingseng peti jaring. Sampul kado-kadoan. Kacamata ula. Ikan berenyik tumor. Katakan ompol. Pocong masak mie. Kong sering. Tangannya di mana tadi? Kuntil anak nyabu. Lebih fresh aja dia. Hai Gayung, kita main PUBG sambil ceng-cengan. Bodoh amat ya, mau chicken ke mau kagak, yang penting kita happy ho. Sisir Gundurwo. Dah, hai. Sapu makam. Lipetan ketek. Manis. Wah, ini zona. Jaket Dilan. Sisa satu Mbak, sisa dia ya. Tahu iya kali. Gempur aja. Nah, chicken dinner kan. Akhirnya kita sabana. Salam saudara, salam mengudara, salam Indonesia Raya, salam Indonesia Jaya, salam Bhinneka Tunggal Ika. Akhirnya kita chicken dinner. Gua kata gua matiin 10 kita. Iya, bujung. Kalau kita pikir helmnya lihat tuh, lihat kayak ikan, kayak ular kepala bagol.